Ita nga malam kakabsat, tinak iburay kada kayo nga lesson, kaputa bulan ti March ita. I was praying kat ko nag-apo Diyos, ana iti isurok nga lesson kada giti kakabsat, kada iti bulan iti March ikanak man ti series of lesson. So dito impress ti apo kanyak nga isurok kada kayo nga series of lesson for the month of March. The title is The Top Priorities of a Faithful Disciple of Jesus. The top priorities of a faithful disciple of Jesus. Now, by way of raising your hand, sino kada kayo, you count yourself as a disciple. Count yourself as a disciple. Raise your hand. Okay? Do you count yourself as a disciple? Alright. Akararag tayo pa kakabsat. We come to you, Lord, with thanksgiving and praise. I pray for my brethren in Hawaii. Tulungan mga po Diyos sidang, Preacher Glenn, who are right now in Canada and his family. Kararag minitita Teresa, that the prayer request na po. Tunawam apo Diyos, di kiti lamp yan ti ulo na apo, bendisyon am di kiti agas nga tumtumaran na. Kan di kiti amin nakakabsat, anyaman di kiti sa gubanit, sang-sangun da apo nga pakarigatan, para parikot problema iti panagbiag. Iktaklin, italag mi amin apo kang ka, tapos iti puso kan panunot mi, adaka duwaya, nga mangdingeg, dati nga mensahem apo Diyos. Kat saan nga dati, adaka mi agdingdingeg, agal-alalat pampanunot mi, agdandanag, agparparikot. Please, Lord, clear our mind and clear our heart so that your word will have a free course in us this afternoon, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, do you count yourself a disciple of Jesus? Kasi dito nga message para ka digiti disciple of Christ. If you're not counting yourself a disciple of Christ, then this message will mean nothing to you. To be a disciple means a learner and a follower. Many years ago, I got saved. I first accepted Jesus Christ when I was 5 years old. 5 taon ko idi. That's when I began to become a disciple of Jesus. Ngem kaputo ubingak pa, ijak maawatan amin may panggap iti Christian life. 4 years later, I got baptized, 9 years old. Dati original nga building tayo pelang. Dati First Baptistry tayo pelang dito idi. Kat grade 4 aging gadto iti danon. Binautisaran nak ni Pastor John. And then I was 10 years old, I started winning souls. So awang kanya kakabsat, DJ concept nga, no Kristiyano ka, kasto iti biyag mo, kasto kastoy. But since I was growing up in the church, I began to learn how to serve the Lord. Every Saturday, agdalos kami kini Preacher Glenn kakabsat, diti kapilya. Dakam ti para floor polisher. Iti every Saturday. Aday schedule mi pa iti malem agsibog ti mula. So we were staying in the church, in the church building. So early on, we learned to serve God. Early on, we learned to give our tithes and offerings. Grade 1 kami, di kakabsat ni Mama, no ti Saturday night, alam na di kita sobre, kat kunana, this is for Proby, for Glenn, for Papa, for Mama. So adang amin di gijay kakabsat. So we started to practice giving. When I was 10 years old, dakam kada Preacher Erwin, Brother Ian, we started winning souls. Awang klase mi di tayo ta high school, kakabsat, mapangkam kada gidi room. No, sinot awang klase na, we talk to the classroom president and we ask permission. Can we share the word of God to your classmates? So the classroom president will tell his classmates, oh stop, daw may kanog preach. So we would preach from classroom to classroom. So, ubingak pa'y kakabsat, nasurusuro kon iti agserbi iti apo. Ngam awan kanyak dayjay, meaning na dayjay. Kumbaga, as a child, I enjoyed doing it. I cleaned the church, I win souls, grade 4 kag di drive back dito jeep dito idin kakabsat, mapana kag sundo. Imagine grade 4. Awan pa lisensya kidi. Ngem drive back DJ blue nga tama raw tayo idi kakabsat, mapana kag sundo. Ag tricycle mapana kag sundo iti ubing. Tumulong ka mapanagbisbisita. Para gitara ak kakabsat, 5 years old, amukon ti ag gitara, 7 years old, amukon ti ag tukar ti piano. So, ubingak pa'y, DVBS, adak di nga gitara, ag piano. So, amin, di ito'y nasurusuro kakabsat nga aramiden, ngam deep inside my heart, hang ko pa'y nga clear kanyak, hampi awan pa'y sense na kanyak, tiket na nga sa unti, agbalin nga disciple of Christ. Though I was already practicing the work and activities of a disciple of the Lord Jesus Christ. And I praise God. Tanuman pa'y hanpay nga clear kanyak, ti sense ti agbalin nga disipulo, ngem nasapa nga nairuwam kanyak, ti aramid ti maysa nga disipulo ni Kristo.
And later on, di dyan nga nagkaroon kanyak ti sense, ti ka na sa agbaling nga disciple of Jesus Christ, so that, di gijay na isuro kanya kung kakabsat, kat haanlaangan nga nagbalin nga activities, nagbalin na practice, no di kat ada puso kon nga mga ramit kadigitoy. Haanan nga motivated by reward, or motivated by challenge. Da kami, idiubing kami akat kinaadwan soul winning. So motivation mi eh. At the soul winner of the month. Ni Brother Ian, nag-soul winner of the month. Brother Erwin, nag-soul winner of the month. Ako, nag-soul winner of the month. Ibig sabihin, may challenge kami. Nagsusoul win kami kasi paramihan kami. Pero when I learned that I'm a disciple of Jesus Christ, that's when I begin to realize na, hey, serving God is not about these external motivations. Serving God is because I'm a disciple of Jesus Christ. So ijay nga nagkaroon na kakabsat, iti deeper sense of being a disciple, and I begin to embrace the discipline, the commitment, the life of a true disciple of Christ. In-embrace ko dayjay. And I hope and I pray it's the same thing with you. Aging gana nga di ma-realize dito ti biyagyo nga disipulo na kagayam ni Kristo, ket kasapulan nga arakupem iti commitment ken responsibilidad mo nga sumurot iti Apo, ken mangipaay ti biyag mo nga para iti Apo. Bale uray na bayag ka na Kristiyano 10 years, uray mabayag kan tupay nga agat atendar, bale kas na di ka pa'y talaga nga nang rugi. Tiarig na kumano estudyante kakakabsat, mapangkalagsisit in. Ngem haan nga kasla may credit king ka DJ panagsisit in mo, uno deti anate ko natin tilukanong PPS ko namin di grade 1 kami, paspasurot. Mapangkag paspasurot, agsisit in ka, ngem haan nga gap upgrade, DJ han na mayak accredit king ka, DJ panagsisit in mo because you are not enrolled. To be enrolled means commitment. No mabang kalapas pasurot kat, no nauma ka, mabaling mo tagawi din. Ngem no enrolled ka kakabsat, lipas ang agmalam tagbasa. You comply with the assignments, with the projects, at the grade nga kasapulan kakabsat nga i-earn mo. Ngem no PPS ka, paspasurot, ket, uri na bayag ka nga mapapandita eskwela, hangga grade 1. Awan ti talaga nga panag-level up mo. Kas tatay mo't kakabsat, no ti unag ti kapilya, PPS tayo, paspasurot lang. Madi kakabsat. Masapol nga ti puso tayo, sangwon tayo kat kuna tayo, Lord God. Gusto di ko nan pastor. Hanak dapat nga paspasurot lang di kapilya. Talaga nga dapat ada commitment ko. Talaga nga in my heart i-enroll ko ti bagbagik nga talaga nga agbalinak nga disipulong Apo. So my question to you is, have you enrolled your heart? Have you enrolled yourself in the school of Christ to be a personal disciple of Jesus Christ? You know, it's one thing nga inawat mo ni Jesus Christ. Your name is enrolled in heaven. You're already registered in heaven. But while you are on earth, kailangan nga i-rehistro mismo ti bagbagim kat kunam Apo, I sign up. I consider myself, I count myself, count me in. I enroll myself. May I be your disciple. I will follow you. I'll open my Bible every day. I will grow. So no naadda ka kadaydayan nga stage kakabsat, then you are ready to receive this message. Okay? Kasi dito nga message kakabsat kat orientation. Now, on the first day of class, even on the first day of work, because before nga sumurot ka trabaho kakabsat kat, di ba, pagpirma ang dakat kontrata. Hana mabaling at mapangkala agobra kakabsat kat kalate mapangkala tumulong-tulong, alakat na sayat di jay. Pero hangka nga talaga empleyado. So if you are going to be an employee, you are going to sign up. Pirma ka. Tuno na kapirma kan, oriented na ka. So kailangan kakabsat deep inside your heart, in a way, nakapagpirma ka, take ko na tayo nga signature of commitment. Nakakommit kan ti Apo nga kunam, Apo, I have decided to follow you, no turning back. I commit my life, I commit myself to follow you, to be your disciple. So once you have committed your heart, you are now enlisted, then you are ready for this kind of lesson because that nga lesson is our orientation for faithful disciples of Jesus. So no nakastrict kan di trabaho, na-sign up kan, kung nati boss mo, na-accept kan, kung nanan, okay, umay ka dito yan, tayo orient da ka. Nagito iti aramidam, kasto iti yun unam, kastoy. So, dito share ko kada kayo kakabsat, kat panangorient ko kada kayo, no anyat prioridad. Anyati dapat nga ipang pangruna, iti maysa nga napudno, nga disipulo ni Kristo. What is a priority? Let's define. Priority is a thing that is regarded as more important than another. Okay?
nasisisita, napatpatag. Something that is very important and must be dealt with before other things. Okay? So, kailangan nga no disciple ka, at the priority. Kahit na nga sa when, ma-evaluate mo kakabsat, at daking ka iti guideline nga surutem nga before anything else, dito pelang. Setting priority is necessary in order to accomplish everything that needs to be accomplished. So, awa mag-accomplish tayo na duma because awa matsursurutan tayo nga priority. No addaman priority tayo, di tayo matsursurutan, di tayo priority tayo. Okay? So, nga itat kakabsat, ipakita kada kayo, anya ti priority tayo nga disciple of Christ, kat kasapulan nga surutan tayo, detoy nga priority. Now, yung muna kakabsat, nga priority, of which, ubingak pa na isuro kanyak deto yan, ngem, teko nakarudan kakabsat, han pa nga clear kanyak DJ commitment ti may isang disciple eh. Okay? But lesson 1 is to pray and to intercede for others. To pray and intercede for others. This is something that you need to accept it. Nga kunam, less Lord, I accept my duty. I accept this responsibility, which is my priority to pray. Before anything else, pray. This is more important than any other thing. Okay? So, ipakita kada kaita kakabsat in 3 ways. No, apay nga, deti prayer, kat isu iti priority ti may nga disciple of Christ. Now, uri ka sa kabayag mo nga Kristiyanong kakabsat, priority mo to lahat ti agkararag. Dapat priority mo lahat ti agpray. Kasi, kaslang ti pakayarigan na deti kakabsat kastoy. Wherever you go, kaslang kumantahan na lulong, dakila building. Noong kakadikiti outskirt, bababasit, bunggalo, apartment, balbalay, kakadjay, di ba? Village. Pero if you look at it, dakila building, uno babasit, at danang rugyanan na amin. Tipang rugyanan na amin pundasyon. Without the foundation, there is no structure as you can see. So, kada tayo mo ta Kristiyano kakabsat, whether it be na bayag ka na Kristiyano, damon pelang, agserserbikan, uno agsurusuro ka pelang nga madama, it all start, amo tayo kakabsat, nga ti success tayo, kan victory tayo, nga Kristiyano, mangrugi amin ti kararag. You have to realize that. Your number one, your first priority is prayer. Ti success tayo kan balaygi tayo ti panagserbi tayo ti Apo starts or begins with prayer. So make it a priority. Okay? Now, the first thing I would like to discuss with you is this. Reasons why we don't prioritize prayer. Reasons why we don't prioritize prayer. Apay nga duda di kiti Kristiyano nga handaman, kaslang handa makita at patag ti kararag. Uri bagbagam kat handag kararag di bigat. Kaslang nagrabaw ti nagrabaw kakabsat ti panagkita da ti kararag. Parang it's not so important to them. Why? Well, this may be one of the reasons why you are not prioritizing prayer. Letter A. We don't know how to pray. Mabaling nga hangka man nagkarkararag kasi dimam mo ti agkararag. Question. Sino kada kayo ti hanapay amu ti agkararag itayag naman ti imana? You don't know how to pray. O gitayag ni Asian. O, sino pa iti hanapay amu ti agkararag? Sa balit lualo kakabsat. Ti lualo hamo maibaga di dapat mo nga ibaga ti Apo. Kasi naikabil di bibig mo, di i-memorize mo nga ikabesam. Kararag is what the Lord taught the disciples, prayer. So many Christians are not praying because they don't know how to pray. Saan agkararag? Pasal ko, jak mo agkararag. Mas daawak na giti duma. Amo mi di ubi nga kakabsat. Kaputa, siyempre, di ko nakarudan. Awang kanyak DJ kaslang essence ti disciple of Christ. Basta tila makita activity. And as a child, you tend to follow what you see, di ba? No, ana't makikita, observant ka, surusurutom lang, ganon, di ba? No, agpi-prayer meeting no ka, dito idi kakabsad, di kiti kapi-prayer partners ko, nagbabayag, di kararagda. Nagbabayag.
Aglalo nag-devotion kami, di agkararag di mamagat nakapapaot ka kabsat, pero may nga makaturturog kam giniglen. Turog kami kabsat, ti kabayag ti kararag ni mama. So, bumaybayag. Kung unak ti bagik, kaslang ti simrek di mindset ko kakabsat, ti kararag, kinabayagan. Kinapautan. So, tapnon pumaut di kararag mo, akat tiltila adang kakabsat, ti mapampanunot po kay nainayonan, tapno la umatiddog ti kararag. Nung kahit kung maamuan nyo kakabsat, ti kararag, saan nga kinatiddugan? Saan nga kinapautan? No diket maibalikas mo lakat DJ dapat nga ibagam iti Apo. Di ba? Tapos idi kwan, no deti adag kararag, ada sumungbat, Lord. Yes, Lord, gayam DJ kakabsat. Angam gaputahan namot ibalikas nga, yes, Lord, kunana. Yes. So, kunak, no gayam adag kararag, dapat kasi iti ibagam. So, no, dagkarkararag din, kasi iti aramido kon. Then later on kakabsat, ada nang ibagat, yes Lord. Yes Lord, gayam dayjay. Silent, dayjay lang estimang mangeg mo. Di ba? So, amin di gijay kakabsat, I was learning. But teko na kon, later on, idi ma-realize ko nga, I commit my life to be a disciple of Christ. Ijayan nga nagkaroon ti naununeg nga essence kanyak ti panagkararag. See, I begin to have a deeper sense and deeper commitment to pray kasi makita ko na nasurusuro ko na kat no nasurusuro mo kakabsat, akat i-practice mo. Alam ko man no nasurusuro mo ti ag-bike, bike ka nga biken. Di ba? Nasurusuro mo ti ag-swimming, digos ka nga digos yung tabaybayan. No nasurusuro mo kakabsat, iti ag-motor, akat ag-motor ka. Letter B, may kadwa. Why we don't prioritize prayer? Secondly, we did not plan and purpose to do it. We did not plan. Awang plano tayo aming kakabsat ng agkararag. Let me ask you, sino kada kayo kakabsat, ti talaga nga nakaplano nga kanayon king ka, naka-set king kan nga no ti bigat, umuna ng agkararag ka. Nakasetin kakabsat? Nuhan na nakaset ka da kay deta kakabsat, hanyo maaramid. Because in life, ti panagbiag, hamo maaramid ti may nga banag nga dim-inset tabagim nga aramidem. Ti priority kakabsat, iset mo tabagim nga aramidem ti may nga banag ket ma-accomplish mo, gaputa inset mo di panunot mo, aramidek deto'y kunam. So, Christians do not prioritize praying because they did not set themselves to it. They did not plan, they did not purpose their heart to do it. Kakabsat, masapol nga iset mo ti bagim ti panagkararag. Do not allow yourself to be distracted by social media. Amoy palubos nga, hang kumanga dete kariing mo kat DJ Facebook ti check masigod. Uno messenger, uno lokatam ta radyo, uno dingeg ka ti music, anyaman dita kakabsat. Pero muna kung mga aramida, makisarita ka ti Abo. Okay? May katlo. Third reason, a sinful lifestyle is keeping us from it. We begin to enjoy unholy things. Digiti hanga na santo na banag, na-enjoy tayon. Basol, may enjoy tayon. So ano pa iti ganas mo nga mga ramid kakabsat, iti opposite, they enjoy yun. Kasi iti opposite ti holiness kad unholiness. So no ma-enjoy mo unholiness, adapi ang dragsak mo nga mang-enjoy ti holiness. No ma-enjoy mo digiti carnal activities, adapi ang enjoy mo nga agkararag. So kita mo tayo, mga kakabsat, no ma-enjoy mo tinailubungan, adapi ragsak mo nga magigimong, awanan na kakabsat. Uri may nakabisbisitaan. Uri ka na yung dagang kapalpalagipan, awang puso mo na makigimong kasi na-replacean iti sabali na substitute eh. Your sinful lifestyle has substituted your appetite and desire. Pinatay na kakabsat. Pinatay na, dahi tarigagay mong agkararag. Agasam neta, babad ka ti Facebook, babad ka ti adunga aramid, ragragsak nga na ilubungan, adapi ragragsak mo agkararag. Padasa man ti agbabad nga agbuya ti TV kakabsat ti 3 hours, 4 hours akan to agkararag, numayat ta panunot mo. Awanan na kakabsat. Kasla ka la deti nangan ti chichirya, nga awam mo ti talagang nutrients na, ngem na satisfy kan, ket tunumangang kadete, us-usto nga kanan ng kakabsat, awan appetite mo nga manganan. Because na-substitute eh.
So I hope ma-realize yun, dahil kakabsat kat ko nam, Lord, api nga nabao ti prayer ko, api nga jak man nagkarkararag, mabaling nga deti usto deti ko na ni pastor. At dada digiti banag nga na lubungan nga isut and enjoy ang tirik na, kat no pa nagkararagan, kat kasla makaturo kat pa kararag. No awis may panggap tinay espirituan ka mapilpilit jerik na, kam no may panggap itinay lasagan, kat siyak pa iti agaw awis. So, checkam ti bagim deta kakabsat. Kasi hana na imbag deta. Hamo ibaga nga, mabaling ko, kastuyak talaga, no. Hangag progress at Christian life mo. No kunam disciple na ka ni Apo Jesus, awa na, pasurot ka, hang ka nga talaga enrolled. Hang ka committed disciple of Christ, no, dim i-prioritize di kararag. Pasurot ka la Kristiyano. Oh. Kaya't yung arod kakabsat, pasurot ka la Kristiyano, madi. Masapo na committed ka. So nga dapat, no committed ka, masurusurom di agkararag. May kapat, pride and self-dependence. Pride and self-dependence. Tingnan nga sa wunda, iti kakabsat, by pride and self-dependence, I mean, ganito yan. Idiawanan ka, apo, permit kararag mo. Idiawan pa'y trabaho, apo, ikanak ti trabaho. Idiada trabaho, ngam kurang lata, apo, Diyos, i-promote nag, apo. Ngamitan ta napintas ti trabaho, napintasan ti sweldom, kaslang hamo kasapulan ng tiyapo, kat di ka mutin naman nagkarkararag. So arat napasamakin kakabsat, nagbalingkan nga self-dependent. Han ka nagdepend ka na po Diyos. Damot trabaho nga na imbangan. O, iso nga hangkag, karkararagan nga, hanakas na iti dati nga apo. O, prayer meeting, adaga. Makitam ni pastor, pastor, kararagdag, preacher, kararagdag. Idi ko ang kakabsat, sumaya at ti panagbiag, awanan, bumaaw tayo kakabsat. Amuyo, listen here. As a disciple of Christ, bantayam iti success, victory, prosperity, comfortable life. Hamoy palubos nga digitoy ket pagbaawon na ka. Wenno hamoy palubos nga digitoy kakabsat ket lumamiis iti panagserbim ti commitment mo kadigitoy nga aramidem nga kas disipulo ni Kristo. Kalati makalipat kan DJ responsibilidad mo. Gapo ka digitoyen nga comfort ti panagbiag. Ha? Kasi di kung natin no idi hanapay mapanag-abroad. Apo, permi nga kanayo na umagpakpakararag. Idi nag-abroaden kakabsat, awan napulusan. Apay, una ta nakaramanan kakabsat iti abroad. Kat nalipatan nan di kinadisipulo na ni Kristo. Nagbalinan nga ti Diyos na kakabsat kat kwarta. Hamag kat di amin. Ngam di kita kakabsat kat agpaypayso nga mapaspasamak ka di kiti ado nga Kristiyano. Kat it should warn us nga kunatayo apo hangko kaya ta mangyari kanyak ti kasjay. Uray ka di pabaknangan nak, parang ayan nak, uray pagbaligyan nak, uray siyak ti pagbalid na magkalaingan ti eskwela, summa cum laude, manya cum laude, kanamin pa'y, apo, haan ka di nga dayjay, apo, kat detay, isu iti ipaulok, apo, uno isu iti papusok, haan, apo, di kita kat kwalang di kita, kaslang konsolasyon lang ti panagbiag ngem, ti talaga nga priority kanya kat deti panagbaling ko a disipulom. Umuyo kabsat, daka mo kada kay ditang didikat mahilig ti mothers ti mulmula, mahilig kay ti mula, adot mula yun ta kabsat. Awan tiyempo. Okay. Ti todo blessing, correct? Ti danom blessing, tama? Ngam do na sobran todo tamula, sibog ka nga sibog, aldaw kan rabi nga sibog ka nga sibog tamula, ana mapasamak tamula. Malmes, malungsot, matay. Kasta ti biyag tayo nga Kristiyano kakabsat, no di tayo amo nga i-handle ti blessing. Malungsot tayo. Malmes tayo. Mabartek tayo ti blessing. Agbalin tayo nga nalastog, napalangguad, kan nangato iti purwana. Because we don't know how to handle blessing. Kala, di mula kakabsat, di na mahandle, di kaadot danom, iso nga malungsot isuna. Hana dakas ti blessing, hana dakas ti kinabaknang, hana dakas nga parang ayon na kay tiyapo, ngam sursurwem no kasano nga handelem. Pastor, kasanot pa ng handle ko? Well, remain humble. Remain dependent upon God. Kastoy, kunam apo Diyos, agyaman ak ti ado nga inted mo, ngam si kalat pagtalkat. Hanga digito'y apo. Tambok nga digito'y temporaryo lang. Mapukaw digito'y. Hanag na nayon digito'y. Kat uri adda digito'y. No hanak kay kanti wisdom apo, hangko amuno kasanot pa nang imanihar ko ka digito'y.
Iso nga useless digito'y apo no hanga gapuking ka kanyak. Without you, I am nothing. I-exercise mo data iti apo kakabsat tapno digito'y blessing mo han nakalimusin. Nakita yo? Ano kas lagi duma kakabsat nga idi napintas si trabaho nan, di makita ti churchan. Idi aduk kwartanan, di makita at kapilyan. Umaymot pelang kakabsat nga medyo nangatot abaganan, mangrugin kakabsat nga glastog. Han na ma-realize kakabsat nga kas mula iso nga malmalmesen, malunglong suoten kakabsat ti pride. Hello? Oh, nakita yo kakabsat. Iso nga ti kararag ket isut mang shield king ka nga di kagbalin na napalangguad do digat ko nam apo. Studya ko na ni pastor. Ure adu digiti nga banag. No awan wisdom nga ited mo nga gapuking ka nga ited mo kanyak apo. Per jenak tumutla digitoy nga kwarta. Per jenak tumutlang digitoy nga kinabaknang. Per jenak tumutla deti nga adal. Per jenak tumutlang digitoy apo nga banbanag tibiyag. So nga Lord, I need you. The more blessings I have, the more I need you in my life. Hamo kong kuna nga, do blessing ko, diyak kasapulan kapilyan. Napintas trabaho ko, diyak kasapulan churchen. Oh, kakabsat. I wonder no talaga pudno ka nga disipulo ni Kristo. Uno sinsinan ka lang nga disipulo. You are only there when you need it. Ngam no kaslahan mo kasapulan ti apo at awang kang kakabsat. Ngamhante ko mga kasjay. Amen? Hello, si bibiyag kayo pa, hindi na kakabsat? Okay. Number 5, letter E. Reasons why we don't prioritize prayer. We don't realize the purpose why God has commanded us to do it. Simple lang deta. At dakat imbaga tiya po kakabsat, nga awan iti purpose na no apeng imbagana. Kasi kalaka dati nga naganak. Nimbaga tayo iti anak tayo. Hantay kayat nga di ubing, kat kasla dete ipalpaliwawag na. Ape nga jubing ipalpaliwawag na di imbagam. Because han na ma-realize, they value di imbagam kingkwana. So God has a reason for commanding us to pray. Okay? Now, letter F. So, di paparealize ko itatagab sa no ape nga importante dagkararag. Letter F. Ito I tried praying but I didn't get the answer. Adot Kristiyano nga nagkarkararagan because kunada, pinadas ko mo ti agkarkararag, pastor, ngayon di mo't nagbalbalin. So, kas lang nag-doubt di panunod ko, does prayer really work? Di ba? Kalati supplement, pinadas ko mo't yung awam mo't imepektuan na. So, insarden mon. Kasi iti ado nga Kristiyano. Nagkarkararag, game kaslahan na nakita ti pa nag-workout, di gijeng karkararag na. Naupay, nagsardengan nga karkararag. Or mabalin ako natin siguro, pastor, dadamot amok nga Christians, members, kararag, gam kas awamot makita ng epekto di biyag da, di pa nagkarkararag da. Kas day damot lata. Nag-attend that prayer meeting, nag-attend that gimong. Ngam awamot makita ng epekto di biyag da, di pa nagkarkararag da, mabalin ako na. Well, sung batang ka, number 1, you have no right to judge. Hamu judsen di tao nga gaputa, managkarkararag, awamot makita ng epekto di biyag na, hamu judsen ta, baka orisi ka mismo kas di kamet. Number 2, kakabsat. I would like for you to realize, ngano nagkararag ka, niya po Diyos, sumong bat, yes, no, or wait. No, yes, definitely the answer is there. At that time, kakabsat, umayan. Mabaling at isong bati apo, no. So, dinawat mo, nagkararagak, dimot nga nag-workout. Mabaling ako na ti apo, no. Apay nga no, kasi da napimpintas nga itod cooking ka anak ko. Amen. Or maybe, kung nati apo king ka, wait, apay, you're not yet ready. So kaya nga sa ti kararag, it's not in your terms. Hanga sikat mangi-dictate the terms when the prayer should be answered. What kind of it? Why? Because praying is not getting your will done in heaven. It is getting the will of God done on earth. You don't set the terms. God sets it. You just pray and commit it to the Lord. Men proposes, God disposes. Di problema tayo ng aming kakabsat, kala diktaran tayo tiyapokot no, di na naggunay tiyapokot, di tayo kaya't isunan. Who are you? You're not a boss you're not God's boss. Apay, boss na kakadya po Diyos kakabsat. So kati kararag katagpakumbaba ka, nga ko nam Lord, thy will be done. Oh, may katlo kakabsat. Mabalin siguro nga, ti ko nam nga, apay, kararag, awang makita ng epekto na biyag ko pa nagkarkararag ko. Dito nga tao, kararag, awan epekto di biyag na, di pa nagkarkararag na. At the lesson tayo kakabsat, di ko natin yung hindrances of prayer. Nga uray gayam kasanot pa nagkarkararag mo, no addada,
dagiti makailapod ti biyag mo kakabsat, hanadinggan ti apo ta kararag mo. Kan awan epekto na tabiyag mo, tapa nagkarkararag mo. Kalatay motor kakabsat, kikam, kugtar ka nga kugtar, uray lang nga malaplap gis deta kudil ta sa kamunti ka kukugtar kakabsat. Ang di pulo sa gandar, adong effort mon, adong energy tinaibusking kan, panang kuskusay mo deta nga motor, ngam di agandar, apay, narugit lagayim ti spark plug. So adong effort tayo ngagkarkararaga, makigimgim mo nga amin pa, ngam kasla makita tayo kabsat. Why? Because mabalin, nga dadadigitihan na makayayo, narugit ti spark plug tayo. So amin digiti kakabsat, kailangan nga ma-assess tayo ti biyag tayo. But this should not be the reason that we stop praying. No kunam apo, kahit kuti kasto, ikot ko na ti apo, no, alawan na apo. No nga rod, amok ka, da sa bali nga purpose mo, no aping hamo nga i-grant, deti nga prayer ko apo. And for that, you still learn to trust in the Lord. But don't stop praying. Don't faint in prayer. Letter G and last, lack of concern of others. Why we are not praying? Kasi awang concern tayo kadigiti sabsabali kakabsat. Oh. For example, sino kada kay ti mangikarkararag iti HBBC Apari Outreach? Itayag naman ti ima na? Amen. Amen. Oh, thank you. Itam? Oh, no, the concern mo kada nga mission, or di kayo pa napanidjay, or hanyo pa namit, di kiti kakabsat, ngem no, dadagsen ti puso, the concern mo, anak ko na, apo, i-bless mo, di kiti kakabsat apari. Muyo kabsat, thank you for your prayers. Nagmayat, nagaduda di kalman di apari, walo da kakabsat. Walot bisita da. See? Naka-join da ti Zoom. Walot bisita da kakabsat. Imagine that. Siya man itinabaptize tayo within a span of 3 weeks. DJ Mesa ni Jeric Villena, kuna na kanya kidikalman, idinangag na dating nga message, nag-text kanya, kuna na pastor, permi nga natamaan ti message mo. Sigurado nga DJ preaching mo, isun ti rugyak nga aramidin ti biyag ko kuna na. Kat baro pela nga Kristiyano, 1 month old pela nga naisalakan kakabsat. Ngayon ma-appreciate na DJ message. Why? Kasi ado tayo nga mangikarkararan. Oh, kitaan nyo kakabsat. See? So, deta kakabsat ti dapat nga aramidin tayo. Now, why prioritize prayer? So, yalistok lang kakabsat. Aping ay prioritize tayo ti panagkararag. Letter A, God has commanded it and He promised to answer. God has commanded it and He promised to answer. Imbilin ti Diyos. Now, when we pray, let us treat prayer as a royal command. Di ba, kaladiti kakabsat, kuna ni Pastor John, no adda imbagak, ori ano to obrayo, isardeng yo, i-priority yo di imbagak. That's a command from the leader. So, dapat da tayo kakabsat, i-treat tayo mo ti prayer akas jay, nga command niya po Diyos, it's a royal command, it should be given top priority. Hantay yung dete kasla itong tungkwa ti panagkararag, itop priority kasi royal command eh. Amo ito royal? Kabsat ti Coke, kasinsin ni Sprite. No royal ko na, it talks about king. Di dyan nang ibilin kakabsat, tiga po na, no apay nga i-priority. Oh. So nga dito ikat, amin, nagbilin ni engineer, agbilin ni kita foreman, ngam no ni Pastor Jun tinagsarida kakabsat, duray sinot ng bilbiling kadakwada, DJ imbaga ni Pastor Jun, isulat at masurot. Why? Kasi boses ti leader eh. So ako na, uriyan natin, magbagada kada kayo, no siyak tinagsarita, kat dito ito, braon nyo kung na kita karpentero, i-priority, so baga na kanyang, instruct man di kita tao, instruct man di kita workers, orientum man ida, nga no siyak tinagsarita, tong palan dati imbagak, ta nakaprograma yan ta panunot ko, da kita ibagbagak. So among no apo imbagat ti apo, agkararag ka, nakaprograma kini apo Diyos, ada aramidin na nga na isang sangayan king ka, kano dim imprioritize ti prayer, mamisam day jay. Isong adot na misan tayo ti panagbiag, gapot di tayo panangikas kaso ti panagkararag. Nabilbilid tayo kuma, narangrang ay, dapimpintas, nalaglagan pa'y kuma, tibiyag tayo, no ingkas kaso tayo lang tinagkarkararag kakabsat. See? God commanded it. Secondly, prayer builds our intimate relationship with God. Prayer builds our intimate relationship with God. Pasit gan na kaitiya po. Amom no Kristiyano ka,
ti set up ti Christian life mo kat kas lakas ti picture na No asidig ka ti lubong, adayo ka ti Apo. No adaywam ti lubong, umasidig ka ti Apo. Kas day lang So nga ti question, yan na kad jay ita. Adayo ka ti Apo kat asidig ka ti nainlubungan. Wano asidig ka ti Apo kat adaywam ti nainlubungan. Depende no anat goal mo. No ti goal mo, agserbi ti Apo, ag-success ka, ag-succeed ka, iti pa nag-serbim kini Apo, may isa ka dapat aramidem, adaywam ti lubong, umasidig ka ti Apo. Ngam no awang goal mo nga commitment mo, de ko na akong kakabsat, paspasurot ka la Kristiyano, awang commitment mo nga talagang agserbi ti Apo, awang goal mo nga nauneg nga para ti Apo kakabsat, di ka, naunay, you take God very lightly, ngam no na inlubungan na banag, kasta unay ti kinasiryosom. So, renew your mind. Amen. Letter C, it shields us against worries and anxieties. Wow! Nagmayatan kakabsat. Sino kada kayo ti adult worries and anxieties na? Sino kada kayo kakabsat iti nakapadasan nga gapu iti kararag kat lumaglag ang tibiyag mo? Ya? Nadagsen lata, digiti pasamak ng lumaglag ang tiriknam, lumaglag ang tipanunot, kasi maibagbagam ti Apo, digiti nga parikot mo. You see that? So nga napimpintas nga ibagam ti Apo kakabsat. When you cast your cares upon Him, listen to this. When you cast your cares upon Him, He reassures you that He is a God of grace and He has everything under control. Eta, namnamon nyo deta nga statement kakabsat, nakamaymayat. Makabangar. Permi nga dete, DJ longing, DJ kararuam kat, permi nga pumig sa jerik na me. Pakinakam mo nga, Apo, thank you. Kasi nung karkararag kakabsat, kasarsaritam ti Apo, ibagbagam kan kwa na DJ disturbance ti panunot mo, ken DJ kasla baka upayam ti panagbiag. Ti Holy Spirit kakabsat, kasarsarita na kamad, at dati communion nga makuna. Dati i-explain ko kada kayo, ngamhan nyo maawatan dati, aging gana nga diyo padasan. Padasan nyo kakabsat. Nga heart to heart ka nga makisasao ti Apo. Communing with God. That in the course nga makisarsarita ka ti Apo, ala na po kung kunam, ti Apo kakabsat, kat pak ko na nagtignay, di panunot po, ijay pusom. Patalgadan na ka, nga kunana, don't you worry, I am in control. Letter D, it positions you in a way that God can greatly use and bless you. Kita nagpintas deta ya. Ti kararag iposisyon na ka kadayjay pagayusan iti blessing. Kastoy deta kakabsat. Padasam man ti agmula ti pagay wano digiti mula yan ti awampulos water source na. Awampulos irigasyon na awampulos pangalam danom. Agipalok ka kakabsat ngam 5 kilometrot kauneg na ti danom. Kat very dry land. Alam ko disyerto. Agmula ka kakabsat. Agtubo ka di. Ano mapasamag? Agbambanog ka lang. Oh. Kastatayo kakabsat. No trabaho tayo nga trabaho. Permit pa nagigaed tayo nga panagagawa ti panagbiag. No awan blessing ti Apo. Agbambanog tayo lang kakabsat. Nga magmula ka iti ada irigasyon na, ada iti danom na, nalaglagan, napintas ti pa nag-grow dagiti mula. So no, dati blessing ka dagiti trabaho ken panagagawa tayo, dagiti efforts tayo ha nagbalin nga bambanog uno bareng-bareng. Kasi ti Apo bendisyonan na. Dati sangapulo aldaw mo kumang akamplisaran, malpas mo do aldaw. Dati kas na nakarigrigat nga aramidem kakabsat, agbaling nga na simple, gaputa the blessing ti Apo. Listen, the blessing of God makes the difference. And prayer positions you in a way that God can greatly use you and bless your life. Kada kami nga pa, Pastor, amumi deta kakabsat. Uri ka sa no pa nagpa-preach me, no awang blessing ti Apo pa nagpipreach me, awang bungaan na nga pulos. Agbambanog ka. Kaskala dete, agpukpukan kakabsat nga nakamudmudel deta balsig mo. Agbalmalem ka kakabsat, awang pulos ti kala magudgudilam, sayang DJ energy, sayang takang kanem, kasi awang mat ti ado nga magudilan na. Ngam no natadem, DJ wasay kakabsat, DJ panangi pagagat mo, tsak ko na kasta no kawayan,
nagganas kakabsat nga itagbat nga kasjay. Kastama ti biag ti Kristiyano, nunapnuan ka ti anointing ti Apo, ti blessing and favor of God. Gaputa managkarkararag ka. Dagiti aramid mo kakabsat, pagbalegyan iti Apo. Lastly, through prayer, we receive the strength and energy to face our battles. Amen? We receive the strength and energy to face our battles and our tasks. So, kakabsat, hangkulip pasan deto yan. Adapi ko man number 3, how to devote yourself to prayer. Ngayon, at least, na-challenge kayon. Kung nakitayin kakabsat, ti kararag, win-win situation deto mutual ti benefit na. Ti kararag, makaayo ti Apo, ti kararag, agbalinto nga naimbag iti epekto na king ka. So, awan pulos abak mo no managkarkararag ka. Okay? So, the first priority of a disciple, of faithful disciple of Jesus Christ is to pray and to intercede for others. So, will you commit your life? Will you devote yourself to prayer? Amen, kabsat? Amoy ti may isa nga ibatik kada kayo kasi ada the last point ko ibatik deto. Kasi nakita ta Biblia, kung nakita nga effective kanyak. Dito uri na kaida ka pelang agkarkararag ka nga kasarsaritam ti Apo. Kung nadagat, Pastor, what is the best posture in prayer? Anak kapintasan na posture di kararag. At di kita kararag, siyempre napintas yung nakaparintumang ka kasi talaga kakabsat nga sa bali, DJ, effect na king ka, di pa ng physical nga posture mo nga nagparintumang. Di ba? Ang kasano nga rudong kakabsat no, adama arthritis na tumang mo, ayan, tata. Awanan, nakakabsat, kasanupay di pa nagparintumang mo, matulid ka na. Pero amoyo, napintas pa ikabsat, DJ, agkararag ka. Di pa nagkararag, hanga di posture. It's the attitude of the heart. It's the intimacy. Hanga DJ, plastar mo nga, takatakder ka, nakaparintumang ka, DJ, intimacy ti puso nga makisarasarita ti Apo. That matters. In fact, napadasak pa DJ ko akabsat, DJ agwalk-walking ak didayan ta grounds nga magmagnaak lang kasarsaritak ti Apo. Nga ij mo nga ibagbaga ti Apo, nabilbilag ka iti testimony no managkarkararag ka. Amen. Oh. Kaya kita nyo kakabsat, powerful people, manmanom lang nga makita ti Facebook, ngumno kitam ti biyag na kakabsat, nakabungbunga. Apay, hanga di Facebook ti mang pagbunga king kuana, di kararag na tinang pabunga king kuana. Nakita yung kakabsat? Oh. So nga, uri magbag na ka, karkararag ka. Ag-exercise kayo kuma, di ba? You prefer to be alone. Ag-exercise ka, magbag na ka. Oh, siyempre dapat no kararag nga nakakidum tamatam. Baka madungpar mo di kita magmag na nga padam. Magsarsarita ka lang. Nga hupik-pig saan mat. Baka agbagtit DJ kung nadaging ka. Hindi ko nagmo Apo. Tulungan na ka po. Deti panagserbiking ka. Lawlawagam ti pampanunot ko. Dadigitihan ko pa'y maawatan na banag ti panagbiag. At sapay talawlawagan nag-Apo Diyos. Tulungan nak nga makitak ti purpose mo kadigiti nga paspasamak ti panagbiag ko. Di ba? Di pa nagisarsaritam suddenly ti Holy Spirit kakabsat. Paltiingan na tapanunot mo. Paltingan na tapanunot mo. Isubli ti Apo king ka, digiti nang nangagama preaching, digiti versikulo. Tunukwan, di Holy Spirit, idil na di panunot mo, kat di sao, di Biblia, digiti nangagama preaching. Isunto kakabsat ti manglawlawag king kan. See? Oh. So, redaka nga agdigdigo sa karkararag ka. So, di pray without ceasing. Devote yourself to prayer. Oh. Kala kuma, daka din tabas. Kaya, siyempre, adayo pa jay papanam. O di, alam, di tay note mo, Apo, ikararag ko man, di gito'y Apo. Dakdakkel ti maaramidak ng agkarkararag nga dak dito'y bas itangam tagmulmulang lang Apo nga makakita at tupay ti pakaupayak dito'y Apo. Yung aming kakabsat, dakain ta trabaho, may saka, daldalos ka ti hotel, wano CR, katabang agububra ka, mabambanog, di bagim nga magururot, di panunot mo kasarsarita na ti Apo. Di ba? Apo tulungan nak di pagubraan. No gardening ti trabaho, maggargarden ka.
Apo Diyos, kas di giti mulmulagat na pintas pa nakataripato, agyaman na, kas ti mo teachers may apo kat. No jakpel agro, sakti problema na po. So katulungan na ka makita, kanat problema at biyag ko tapno na bunga at mo tapo. Yes, associate mo, di giti aramidem, di biyag mo, kat kasarsaritam iti apo. So makitam kakabsat no kastat biyag mo, di ba? Akat permi nga no i-immerse mo. The word is immerse. If you immerse your life in prayer, you will be productive and powerful Christian. Ngam ni Satanas na laing ngamin pinapintas na ti social media tapno di Kristiyano nagkarkararagan. Nagbasbasat Biblian. Talata Facebook ti ubranang kakabsat. Nagado nga mabuya ta YouTube. Nagado nga mabuyan kakabsat yan ta Facebook. Tapno di Kristiyano awana nagkarkararagan kakabsat. Sanan to ko na, pinakadagdag sun ti biyag ko. Pabasolom ti apo. Hanabasol ti apo. Negligence mo deta. Hello kakabsat. Oh. Praise God.